Pemirsa, zona risiko COVID-19 nasional mewali keterksayan oleh Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional. Nganutin data ringcovid19.go.id/peta risiko, hasil penurisan pinih anyar ring tanggal 17 September sampun Kamedalang. Nganutin data inucap, saking sia Kabupaten Kota ring Bali, kekalih ngeranjing zona merah, malih pepitu wenten ring zona oranye. Indik zona oranye nganutin data inucap Luwire Badung, Jembrana, Klungkung, Bangli, dan Pasar Buleleng miwah Tabanan. Kalih Kabupaten Saneng Ranjing zona merah wantah Karangasem miwah Gianyar. Nganutin data kalih dasa September, Kabupaten Saneng Ranjing zona merah wantah Tabanan miwah Karangasem. Nanging sani pinih anyar, Tabanan kejantenang wenten penedunan wilangan kasus harian, suspek, padam miwah penincapan kasus sani kenak. Sakewanten Gianyar sane sadurungyane wenten ring zona oranye sane mangkin ngeranjing zona merah. Saking data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Bali, Gianyar wantah silitungi lewidangan antuk wilangan kasus harian sane ageng. Wilangan pasien positif COVID-19 sane padam taler ke bawah sang ageng. Per 3 September, Gianyar ngeranjing 3 besar ring Bali kaselehin saking kumulatif kasus positif. Samian wenten siu 6 dasa siki pasien COVID-19 ring Gianyar. Kasus kenak ring Gianyar wenten domas 4 ulas diri pasien, kasus aktif satak 4 diri pasien, miwah sane padem wenten petang dasa 3 diri. Kaselehin saking pasien sane padem, Gianyar wenten ring peringkat kaping kali Wus dan Pasar. Kabupaten Karangasem kantos mangkin kantun wenten ring zona merah. Kumulatif kasusnya nih kantos 700 ulung dasa sia diri. Kasus transmisi lokal sane pinih ageng wenten 706 dasa 6 diri. Indik kasus kenak wenten telungatak petang dasa kali diri, kasus aktif 100 kutus diri, miwah sane padem 3 dasa sia diri. Kaselehin saking pasien sane padem, Karangasem wenten ring peringkat kaping 3 ring Bali. Kumulatif kasus ring Bali kantos kutus tali, domas 7 dasa kutus diri. Transmisi lokal kutus tali samas ulung dasa 6 diri, PPLN 305 diri, PPDN ulung dasa 7 diri. Kasus kenak akeh nyane pitung tali 306 dasa 5 diri, kasus aktif akeh nyane siu satak 3 dasa kutus diri, miwah sane padem wenten satak tlung benang diri. Sangkaning kahanan inucap antuk nambahin panglalah COVID-19, samian angganing kauduhang mangdes tata eling ring pebesan ibu, antuk tata disiplin ngemargiang protokol kesehatan, minekadi ngawigunayang masker, ngwajikin tangan miwah jaga jarak. Pengabdine Indonesia digelis bebas saking virus corona nuju Indonesia maju. Dia Dewi Bali Pos Nguningayang.